Ota mutugo thaka na ũgemu wa thingo mĩako-inĩ umanaga na marangi matiganĩte marĩa mahũthĩkaga. Mamwe ma marangi maya makoragwo mathondeketwo na mĩthemba ĩtiganĩte ya ndawa, ũndũ ũrĩa ũtũmaga arĩa maraigua mũnungo waguo makorwo na mathĩna matiganĩte ma kĩmwĩrĩ. Mamwe mamo arĩ kũrĩo nĩ mũtwe o ũndũ ũmwe na mathĩna ma kũhuhia gatagatĩ ka mogwati mangĩ. Liquid wallpaper imetengenezwa kutokana na pamba ambayo ni cotton na silk. No rĩu Bance Kaleche kuma kaunti ya Nairobi arĩ na kĩhonia kĩa mathĩna maya. Haina kemikali, ni kitu natural kwa sababu inatengenezwa kutokana na mmea na bidhaa kutoka kwa mnyama. Ũtaaramu ũyũ kũringana na Kaleche ũrĩa ũĩkaine ta liquid wallpaper aũiyũkirie kuma bũrũri wa Misiri mwaka-inĩ wa 2018, akiuga ũkoragwo na ũhũthũ gwakinya nĩ mĩtukanĩrie yaguo na kũũhũthĩra. Unaponunua products inakuja ikiwa kwenye powder form. Unaiweka kwa tuseme kwa bucket ama kwa basin. Then unatoanisha fibers na unaiwachilia kama dakika 10, inakunywa maji, inaloa vizuri. Alafu ukitumia tu mikono yako na kifaa cha steel una apply kwenye ukuta, na ni product ambayo ni ya mtu kujifanyia. Mũgarũ na marangi marĩa mangĩ, Kaleche ũrĩa nĩ mwambĩrĩria wa kambuni ya Free Drop Limited nĩ atarĩirie moguni ma rangi ũyũ kũrĩ arĩa maraũhũthĩra. Si lazima ufanye plaster nyumba. Unaegemea pale, ukishaweka ile rough unapaka tu straight. Ina contain sauti ama iko soundproof. Ukishaweka kwa nyumba, tuseme kwa mahoteli, kwa mahospitali, kwa mastudio, unaweza kucontain sauti. Ina madhara mtu anapopuliza ndani ya kupitia mapua yake na kwa mwili wa mwanadamu na pia kwa mazingira. Pia ni rahisi kuweka kwa ukuta na ni rahisi pia kutoa, kwa sababu ukishachanganya na maji unapaka tu kwa ukuta. Jambo lingine pia, hii liquid wallpaper haishiki moto. Kwa hivyo ina event nyumba imeshika moto, huwa badala ya kuongeza moto inapunguza ile makali ya moto. Tiga moguni kũrĩ mũndũ na marĩa matũrigicĩirie, rangi ũyũ nĩ ũrabacĩrĩra kĩmũhuko kuona no ũhakwo thingo oro ciothe na no ũthame naguo. Unaweza ukatoa hapa ukaenda ukaweka kwa nyumba nyingine. Kwa hivyo unaweza tumia mara kadhaa, si ati ukihamisha ama ukitaka kuhama unaweza utaiacha ama itakuwa ni pesa ulinunua na imepotea. Hapana, unaweza ukatoa na ukaenda ukaweka kwa nyumba yako mpya. Gramu 500 ya product yetu tunauza 1,800 shillings ama 1,800, na hiyo inaenda kukava area ya 2.5 square meters. Kaleche ahithũrĩtie kambuni yake yandĩkĩte makĩria ya andũ 39 akĩũria a Kenya kwandandamũra meciria ma mĩethere njĩra-inĩ iria citamenyeretwo. Tuko na rangi, tuko na charts 3 na kila moja ina rangi kama 72. So ni kumaanisha tuko na color tofauti kama 250. Ngĩribotera Kameme TV, Njeta Gĩtaũ wa Wanjikũ.